Jesus. Whose son is this? Bese musinta yodwa ukuthi wena uyindodana kabani. Akukwenza wakho kuyampresent ubaba khona. Namhlanje bathandeka sifana ama-prophet. I'm like, oh my God, I'm like Elijah. Namhlanje mama nahamba no-Elisha. Hallelujah. Uthi namtshela uthi akusanela ngiyabuya. Uthi phila kwami phila kaJehova. Angisuki duze nawe. Sons and the daughters, abasothi noma bathi salala athi baba ngiyamekiye khona la iduze wakho ngiyadlala. Awuhlali ngoba kumnandi, uhlala ngoba simletha nakuwe siyaza sokunetha kodwa uhlala sokobo. Hallelujah. My Jesus. Akanishele ntambama. My God. Listen, I said, yambuza le ndoda ithi ngabe ufuna ngikwenzele yena icela khona indaba manje ngoba uyabona ukuthi lo mntana asuki la nakathi nge-toilet uyaya nakathi ngiyakuphi uyaya nakathi ngetabeni uyaya nakathi ngiyazila uyaya nakathi ngiyakhulula uyaya nakathi ngiyekuza uyaya. Haleluya. Uthi phila kwami phila kaJehova angisuki la. We need the sons and the daughters abanake basuke khona kaJehova abazohlala banabathele ngoba babo bangayindawo bathanga indawo. Kuna lento bayitshele le ndoda ngizokubiza isinto sanamhlanje ngokwamande don't ungahlala kahle wena bese uyaziprepare nje wena uziprepare ubona nokuthi ukwenza kona nginako ngoba nokuba ngusingalela ngingusingalela bangikhuza senyanga. Haleluya. Ithi le ndoda nje ithi ukwenzele uthi I need